gili thingna chane lo thlir thin tu te chi bai ule emi kan reel risel na chungchang te natna chungchang te le pum lampang chungchang te video ka da nual to a adu tan en let thenga tun tum chu poi mo tak mai emi ko chunga hrik thachi chungchang soila natna hrik kan tia hrik ti hianin an taksa hianin bacteria athalo chi natna hrik te le hrik thachi emo hrik tangkai emo hi oma chung te chu hemi kan pupui hemi kan rila te hianin om thin ani hi poi mo khop maya ama sa yin hemi in kan ko chunga hrik thachi hi intestinal flora anti a gut flora te anti a gut microbiome te le gut bacteria te anti boka heng hi kan taksa a kan pum kan ril chunga atlem chuanin harsat na rang kan ni theya in aom turzat anga om lo emo aom dana boy po in natna le harsat na rang kan ni theini ata tho rang tlang puite han soila ama saberin hemi chopai troi hi puya digestion hi hemi taksa atlem chuanin chopai troi avoid thina in vitamin rang hemi hrik thachi hianin siam chuaka abik takin vitamin B1 thiamin te B2 riboflavin te le vitamin B12 te vitamin K te le vitamin B3 biotin te folate ba ka vitamin B5 pantothenic acid anti te in hemi ko chunga hrik thachi intestinal flora hianin hemi kan taksa veng him to khol na tho hi apuya so ana poi mo je kan hre ome in hormone siam chu apui boka abik takin hemi sex hormone kan ti progesterone le estrogen siam chu hi apuya he ba ka hianin neurotransmitter kan ti mai serotonin le dopamine hei poi mo khop maya hei mi siam chu hi apui boka chuanin hemi kan pum nuam lo te ko puar te venga in ko thalo te le ek khal te pokha venga in ril pui long le pan kan soi thin tiang te po hi avenga chuanin emi kan taksa kan ko chunga tanga bol hlo le tur pai chho te kha apuya he ba ka kan thil kan ele ina tanga kan taksa ril ina taksa mamo rang ai hi blu te kha apui boka chuan he ba ka ni cheda kan soyang khanin taksa ve hin tu khola pui kan ti kha chuan natna hrik te bacteria thalo chi te le hemi virus kan ti te kha tiang lo do le te po kha hemi kan ko chunga hrik thachi om hianin min pui ani chuan engin nge khami hrik thachi kha ti boi thin kan ti chuanin ama sa le poi mo bera chuanin antibiotics ani antibiotics tung chang kan soi ngun to a antibiotics se tangkai ma amai ro chu soi to angin chem hiam to nang ani kan ti to kha kan taksa chunga khoilai po a natna hrik te kha ti hlum thina chumi ani rual chuanin hemi kan rila luna kan soi hrik thachi kan ti kha ati hlum tel ve thlat maya khatianga ti hlum khanin pumpui lampang in soi sel na te na kan soi te kha tin alan chodan te po kan na soi zelanga khang te ka athlen theini in adot le chuanin tunlai kan ene sat ai hemi processed food kan tiang zong hetiang te hianin ati tlem theya hemi thlum lu tu chini thlum ang chi te thau thalo thau chia kan tiang chi te tin tia ba ka hemi pollution ti mayang boruak thiang lim lo tiang te le zu le mezial te tin he ba ka hianin taksana le wung inflammation kan ti te le hemi natna ben vodang chepo hianin ati buai theya chuan ril ru ha na te le ril ru buai na anxiety te depression te po khanin te zual theini chuan dietary fiber hemi chungchang video te po ka siam to a du tan en thenga dietary fiber kan e tlem hianin hemi kan ko chunga hrik thachi po kha atlem ve theya khatiang lo ni ta ka chuanin hrik thalo chi bacteria khatiang kha ako tila dik ome khatiang ani chuanin ko chunga harsat na rang kan soi ta kha om thin bokani chuanin emi kan ko chunga hrik thachi om abuai emo atlem emo khatianga alan chuadan tlang puten soila cheda kan soyang khan ko puarte pumnuam lo pumpuya gas tam ir pupu pangchi te chuan luak chuak te
tin ko thalo siam theya ek khala siam theya to ni che da kan soi IBS irritable bowel syndrome ril pui long kan ti te kha siam theya chuan zan mu thul thelo na te po kha thlen theya chuan ni che da kan soi ang khanin dopamine le serotonin a siam chuak kan ti kha neurotransmitter kan taksa atlem hianin depression te anxiety te kha kan nei thei boka kha lan chu dan pakhat chu ni le boka tin taksari na niam om theya sang om thei boka tin he ba ka hianin ange taksa vun thak vual tiang te chuanin enge chini ei chak na chini chak huam na thil thum ei chak huam na khang te pok kha a thlen theya tin taksa chau ngoi na te a thlen theya he ba ka luna benwon anti mai lubing na te pon de boka migraine te po a thlen theya he ba ka insulin resistance anti chu kan real ami atanga insulin in siam chuak kha kan taksa in hmang tangkai thelo thina ka tian te po kha a thlen thin ani chuanin khrik thachi chu entin nge kan ti punanga entin nge kan ko chung te kan ti hrise lang ti chuanin nama sabera chuanin jeta kan suyang khan antibiotics te kha etlem tur ani a thei ram chon antibiotics e lo tur ani kan lo e ni ponin a course te ekim tur ani chuan poimole pakhat chu ele in a toy zongin balance diet tila emi theile thlai kan ei tama poimo chinas kan suyang khanin dietary fiber kan ei tama poimo boka chuan protein ang chi te tin thawa po thaw chachi eitle mila thaw thachi a oma emi omega fatty acids te hetiang te po hi ei tam a thapoka chuanin fermented foods an te thil ang chi zo aten chang the dan tu chuan bekang ang te yang te po hi hianin enge ko chunga thik thachi in siam tur kha pui theya yogurt doyang chi te chuanin korean ho ang chi kimchi an ti te po le kefir an ti te hang te po e thave chuan japan ho hianin emi bekang mang chi hi an e ve maiso an ti tin indonesia kan tampe an ti boka hang boka bekang mang thawani amara chu an tin nge an dan phe chu kan ba relowa hang te ka tha chuan emi grape juice te po hi fermented foods hian huam tela nasalawa in thin te po tha he ba ka hianin ezote kan siam thin zu tui tling zu fang heng te po hi enge atok le ka in chuanin emi ko chunga rik thachi in siam kha apui theya chuan supplement om bokai dam doi dora probiotic pre-probiotic ti te chuanin enge bom tik ti te min thang en omang khang te po kha e thave chuan tuiril in tam ti hianin tui sikringot hi ani lova emi thil tui hang sim soup ang te le thingpui sen hang ang chi te green tea te nan tam hang ka tiang tam thim kha in tam kha thaboka chuanin kan taksa eme rilru lampang te po poimo stress ti te tiang ta ka ti tle ma poimo chuan anxiety le depression te emi rilru lampang dat na kan nei chuanin pum lampang te poi kan social du hle ni chua to bera chuanin enge sap thufing pakhata chuan iwar khwat yu it ti awma e poimo khop maya kan thil kan eile in hian kan fisel lo hi a thil thui khop maya mi zo te chu abi ta kan soila zu le ri lo tina sa te kan oma ye tina chon fisel nge na om lova tin zu le huam te po kan tina sa em maya tin mom te po kan ena sa thum te po kan ena sa tin thil al te po chuan chuanin enge kan thom no hak tur te kan uluk em thinin kan nal lo hla win dat la te kan en sa khan kan in uluk em thin kha apoina chu om chuang lo amai ro chu kan fisel lo hil tu ni tina kan eile inte ei kan taksatan ka taksata tha em ka taksata thalawem ti te ngai to ila kan eile in tur te hi thang uluk ila apoimo khop mai ole kha emi ko chunga rik thachi kan ti mai intestinal flora chungchang kan soi thei tlem chu di te se